wabiro ki idea me fundraising li eni wamiro ni wakony lutino wa lutugo dilo me Acholi province Acholi team lutino wa me Acholi team motoka gitio parking ogo we yo Kampala kacha baju baleo baju parking eto waneno petika kono ke ywaye la wo onyola wo maje ke ywayo futbe pe wangeyo warote campaign siro watamo ni gore waka chele pe bit politics again gore waka chele be mi ubet idea matwero konye ji mukene ma party politics ne chi wale eni majalu team Trinity team watamo ni waro bedom luwiye commanders me fundraising mo icharo wale eni wen watiki contribution ma wane ko chako ne wanu ka wachako chi wa miru wonu keneni do war tamani o men wale eni ma MTA go directly ke lokum baj palutugo ne en wabimi ya jokoro bore en bimi ni wa lines mo mi kitwali agent ini mi whatever kind of amount but ini ti kwede wa koyo pajo en tugo be long chok chakero lo mo ken matino tie gere I team gini ben lo mo batino en kon wa kero lo ke asai kon ni kel ba cho kama lenke yo fogo kado wa miyo chigo mo ba nok ne kiti kwer mabe kiti ko manu later kon ke kel chente afoy afoy mate o megina bilu megina to me for drum o bi jakke bi match donc ameta mi for mate ka wi opo the late speaker Jacob Olanya eno pejo president ni Uganda bilo kwa bali ya yom ni ikin province ma yuwe musobeno mi bi baj foti Acholi igu marache baj mamekwa no accident ogo liej ma accident erole poti mema kaka endo kit ma wore yo beru baj ti dima police station ameta for one kom mamekwa bi kufa drum o me wanu ba kene mo beru en agi kit kum mo donc alego wa lega do kwa warojo baj tiene mo ken me no manok romo mi kon wer baj dugi wa kid ma wane no pere ka wa yele wa rai chente romo million piara beach romo do baj iyo ma be baj loke do ma nyen donc yi mo ken me ti pere manok kwa ni kere te kicha wer roj baj du tere wa le ene logme politics pere rapport avec dignité ento gilma watika nene ene lokuma Acholi ni transport ma me kwa ma present yuwe musubero meyo wabe timuni ni wa ho dukten tangwa titu arafu donc même da tiel anatie sports lawyer ati Real Madrid ati Benfica transport patin gena pereta kone jomo kana penye ni chana ma ba chene ne berara ne ti kwene matin dok mere gara chene ki wa ko me yuko by the time my bike no accident no don't chilling million piara rio ya account pa bike ma mer foil mera en dano kong chulu chente ya account ya ke meaning o bike ti don ki kong chene ne million pa ki ti you get pay van money me launching for drum we jack ma munya so chene man mo don million pa ya account pe romo so one wa be rai bike na jal bike be mero no scar ken le ti no diet mi ar ki tong ume ki get yi mo kana wa ko ben manyen so me tuane wapi chawa right do mera enen biti yedwa account mera account number mera WhatsApp group mera we kan ato me yono mo twal fuacho mera fuo minister bele la wo wa ne ye be chawa keto chente ite atu e fo padam what minister bele la tera bele ko mero so ko ne ka boss me mero me mi a big mo Gilbert put MP me million areo mo ana de lawyer me o ade me abismo no take it chao chaka kong me abero waja big man me to ngi conclude exactly me for the trial and I can me wako pajo
liệt jo ma chien winyo ni wan pe waro mo boko pa jo am ma jaro ma kura ki chana be pa ni fi ni na Quite pure bitch ka dropping. Oh, boy. An ma chala rate pa battery. Donga wa mi a beach. America mi a beach we abe mi 1 million. Yes. Yes. Donc bene an kit ma chalo campaign ti kan mona ma tek abi mi be video ci ma ro la rek to parti an dong pian war per te la jadi MP ana MP an ber party la rate pa ngam ati la rate ma mega so abe me ali mi abi so ite mera me no tam puede ma chane mer chere ye ki account detail ya apoio qual luak mau ti ka wini wa apoio lege wa en ti ma be lo mo cha ti ne ya da tamo ka ti kere tam ki come yen pera tekni wa do ho bat ne problems yo ti kombera mio jiong twin luak ni kit me managing chane ka province ti ma be ti ka tira be obet ki wor mo one watiki account ma waramo tikede ka nen tawni watiki bang watiki taw wati ki mobile money ka war mo chwalo bor ki tur kerne WhatsApp ka wati ki mobile money arabi mio nama chala won com nama de te jero abiro aboro ario achiel abiro achiel jero aboro angwen 0782 17 10 84 ma eni kawa chako wa big rating bene WhatsApp page where chamo ke ken ma ili chwano wa reflecting Donc en number ma yini kwano kelo nying mene nama eni kelo nying melo ba kene Moses alo ba kene Moses ena ye one form the province me actually boy Acholi province oye Oye. Acholi team oye Acholi province oye next time wa miero cap do bi Acholi abe me kana chen o twal chende nama baru ba kare wonu tu mu kare imaka o pere ibalaro pere tin mi o dilu ni ni kong bene o kwe do cho nan kan bi no ku yi Owe politics o be pele